paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Maray, apay pudnaw nga ilakon ni Kwarog di tricycle na? Wen, Maray. Amang ano addaam mom agumatang? Ay, una. Addaam mo, akayat na ti gumatang iti tricycle. Ay kat ibagam tagatangan na jay tricycle ni Kwarog. Di na kayat agatangan ti aglatlati at tricycle. Anya? Kalatlati di tricycle ni Kwarog. Asino kumamot nga iti mayat agumatang iti kasjay? Ha? Si kamot, Maray. Naglaing ka talaga amang pabain. Ibagbagak laang tipod no, Maray. Uray ipadawat na di tricycle na awan ti mayat agumatang. Diyak to pa'y kayat apagluganan taamangan numati tanusa. Anya dyan nakasurat ijay likod ti tricycle ni Kwarog, Maray. For sale, kunana. Na, ilakla ko na dyan tricycle na. Wen, Maray. Na Ay! apay nga agkatawa ka ngay. Nasino matigumatang ngay? May sakamait. Agpada kayo kan ni Marituyang. Katkatawaan niyo jay tricycle ni Kwarog. Naa, kano dinak pa yan maidanon ijay ili, Maray? Idi na minsan nagluganak. Nagpatingga kamla ijay sangatan. Sana makasangat di tricycle na. Isu nga road nga ilako na. Ay, sukatan na. Siguro Ibagam tulatan Taila ko na la ijay junk shop bareng gatangan dapay. Kwarog, talaga ka di nga ilakom day ta tricycle mo. Unantay. Talaga mo't nga may nga aglatlati day ta tricycle mo. Adda ka din ng ibagaam agumatang. Ay, dagiti payla ang kukumarek, tinang ibagaak. Anya nga iti kunada, antay. Ay na, awan ka no ti gumatang, taglatlati mo't. Sapay ko matadda gumatang, antay. Buti landok! Oh, dayjay, jagat-gatang iti buti landok, Kwarog. Apay day jay, antay. Ilakom laangan kan kwa na jay tricycle mo. Bareng gatangan na. Saan mo't akasta, antay? Nek! Apay ka anakan. Kasla makasagsangit ka na. Kuna ngamin niya, antay. Nga ilako ka nun ti tricycle ko ijagat-gatang iti buti kang landaw. Ay, saan mo? Aglatlati mo't ngaminan. Hindi mo man pagsangitin matikaan nakakta pagsuswirtyak dayta. Ay, umay ka kaanakan. Papanantanggal. Kitain ta ti tricycle mo Numayat pailaan. Aw, at day tati manibela na anggal. Apay ngay akayo? Ha? Naidong parko nga ro di na minsan. Natukaw, iso asino katak iti kayaw. Na. Ang mayat day ta, salang pa Organic day ta. Ay sus, agore ka da ito'y pagikad iti gasolina. Napula-pulatan pa Kuwang amin anggal. Ay. Naabutahan na hindi tangkay. Yay. Jakmat kayat nga agtagtag ti gasolina na iso apinula ta. Anya ganda gito impulat mau. Kuwang kay, tutot tilang ka. Na. Organic day ta. Mayat puro organic. Ni daytoy dalig na. Apay daytoy ngay flatmate dito sangaw. Ha? Ay kwa, puyo taktulang day ta, mayatang. Agore ka, pati iti likod, flat. Ha? Ay. Puyo taktumot lang, mayat taon. Mayat sa Gatanga mo nanggay.
Aglat-lati mo. Gatangim kit din. Swerte day ta. Manungay. 500. Ay, nagnginan. 400 ah. Nayunan mo tan iti 50 anggal. Ay, sige, gatang ka. Ginatang mo day ta tricycle ni Kuarog. Win, nakaparada nga ro dita arubayan, hindi ko kwa kaon. Anwam day tangay, kat kalatlati mo. Pagluganan ah. Ay, uray si ka. Di na maidanon ija barangay hall. Patarimaan ko ah. Ha? Nangala ka manan iti paggasgastusam, inteng. Unaem kumapay aday to'y kusina. Marmarban. Ay, sumarunon ton. Ay, sige banang ah. Papanam. Ay, kwa. Inakpadasan, di tricycle. Nay, kapitan, si kamot ti mangida drive dita tricycle ni Kwarog. Kinatang kaon kagawan. Ay, nasaya at sikat ng gatang ay. Marigatan ni Kwarog amang nilako iti sa balay. Takarag-karag mo dayta. Apay na, saan mo tinagtaray? Karag-karag lang arudan, adupay ti perdina. Nagrigat na ito, maray. Apay! Ay, Esus! Nagpartak mo titaray na. Pangipanam kanya ko, nay! Prino! Kwarog! Aw, abay kagawad ko anang. Nangkal mawing kasurutan! Ha? Apay nangkal kaw? Intaray di tricycle mo! Saan na ngamin ang mapataray? Idi pinilit na, nagpartak mo natin maray. Apay ang katawa ka ngay, di ka madanagan. Kas di nga talaga tayo dyan tricycle. Itaray na ka, di mo mapupuutan. Anya? Ang amnusan na ka nga itaray, kaya't nasa wine, napirday. Ay na, anya day jayan. Kaslaad na ng dungpar dito'y balay. Ay inak man kitaan. Ay, kumusta, maray? Ay na, naidungpar mo day ta tricycle dito'y balay may kapitan. Huwag nga ron. Ay, di ka gungungot ah. Pagsasawan naklatan. Amok nga agungot ka. Tanda ka ba nikis kan kay? Sorry. Ay, thank you, kapitan. Thank you. Agir-irig nga minan day to'y balay may. Katawan pa'y ni badong ko amang tarimaan. Ididinungpar mo, nag-straighten. Ay, wan anya. Ay, dong parek sa talikod mo, maray. Bay amon takilo alikod ko. Nakilumatan day to'y sango ti tricycle mo. Isa na bali maritay patarimaan ka. Kasta ka day, kapitan. Awan, maray. Malata mapanakon. Ay, kapitan. Apay, maray. Mabalin adong parang pay di kusina may. Tapno agi-street mat di bangir adiding na. Yay. Medyo agir-irig mat nga minang ka. Maray! Ay! Kita di balay may. Apay, maray, Ming-mingam anaimbag agure ka. Masapol nga ganti paraak tapno makita ka na imbag. Ay na, ay! Kunak numalas di tricycle ni Kwarog. Swerte magayam. Anya ti kayat mo kitaak. Kita man no agir-irig pailaang di balay may. Ne, saan samot tan, maray? Straighten na niya. Wang nga raw, matumtum balay di kalman. Una, tinungkalak pa yun. Anyat inaramid mo ngay. Indong par ni Kapitan J tricycle ni Kwarog. Iso nag-straight. Ay, di saan kan amanangdan iti karpintero, maray? Una maray. Iso nga rod ako nakaswerte J tricycle ni Kwarog. Mabalinsa Mabalintian niya, maray. Ipadong parkon samot to'y sangot ti tersenak
Tapno maornos di pa nagbangking na. Antay, napanan ni Uncle. Napan na impatarimaan jay tricycle ag ginatang naken ka. Ha? Kunak man wada dito'y balayaw. At ako may bagakan kwa na. Anya ayat ibagam. Isunton ti pang ibagaakan tay. Ay kat agsubli ka inton madamdama ah. Ang panagkunak, marabyan tay jay. Tanaga daw ti dadael jay tricycle nga inlakom. Jay pagsuswertyan na tricycle ka, antay. Na kasano kuma ako nam nga agswerte iti dayjay at tricycle. Kat nagadon ti gastos na iti dayjay. Naggapuam. Apa ang narabyan ka? Oh. Na Sumbatan na ka. Nakalayat man ang tibalunot mo. Ibabam Istorya ak tinapasama kanyak. Anya? Kalpasan anay patarimaan kung di tricycle ka. Ay napanak nagpasada. Kait? At nakaibati iti ado akwarta pa sa heroes ko. Ha? Insublim je kwarta. Ewan na. Iso nga inikanak mat iti kungkunak. Ay, Iso maging mataga kung iti ado asida enta. ay na. Di sa anak nga rudan amapan agpalengke. Ay saanin Iso kunak. Talaga aswertik da dya at tricycle. Jak matin maranranaan ni Uncle ko iti balayda. Apay ngay. Kanayon kanwarumor nga agpasada. Ay, isumot gayam ti papapanan na naawan aramidan na dita barangay haul. Ado ka nung amin ti mapaspasadaan na. Ay, pagpaspasada na di tricycle mo aginatang nakan ka. Wan kagawad. Jay karag-karag nga aglatlate. Unay mo't daytan kagawad. Nagsakit mo ti panagsasaom. Kapod numot. Ang mamati aksamot ni jay imbaga ni Kapitan. Ngaan niya. Nga iso ti swerte na day jay at tricycle mo. Ay papanama rito yan. Ijay ilay, Kapitan. Aglugan ka na. Ay na, Kapitan. Kasla aglung ilong imot ti daligday ta tricycle nga ipaspasadam. Gagangay na. May kakidin tagpailiak mo't laang. Ay, sige man laangan. Tanay, awan mo't laangan ti pagluganak kat aldawang. Malata patarayak na ti tricycle ka. Sige, kumput ka. Opo. Na! Apay ngay asimardang Kapitan. Kunak man numapantan. Ada natin nag-atornilyo. Pabit lang ta ikabit ko na ito tornilyo na. Apay ngay, agtinagmat amin atornilyonan, Kapitan. Don't worry. Pairotak lang dagiti tornilyo. Medyo nalukay ka. Ay na, ay. Nagmayat mat gayam ti aglugan dito'y tricycle mo, Kapitan. Ewan na. Kasla adda aircon na. Wala ko matisilpon, ma'am. Balin ka pa'y nga internet na. Sayang, jakmat amo ti ag-internet, Kapitan. Tamasabat tamari. Na, ay saus, itala makitak day taawan Kapitan. Kasla ka barbaraw. Akin ko nga da iti dayta. Day, busbusinaan na tangi driver. Diyak ko na nabigbig ti driver na Nabigbig, ma'am. Saan, Kapitan? Nakarikap mo't ngamin jay tawan na. Ang kasla sugar-gar mo jay buok na. May samat na ti amok asugar-gar ti buok na iti kabildatan. Uray siya, Kapitan. May salaang ti amok asugar-gar ti buok na. Bilaang mo't ko araw. Binulod na siguro, ajay van. Nang buludan na nga ta. Gapo iti kanayon na panagpaspasada. At dan pagpatarimaan ta, di tamarmar ba ako sinabanang? Ay, nasaya at mo't inteng. Ay, jakon kaya timapan agluto. Tamabutengak, amangan numarba. Talaga aswertik ti tricycle ni Kwarog, urag latlatay. When
Ay, wen gayam. Imay manan itay dito'y balay. Adda ka no kayat na nga ipakita kan ka. Na, anya ngay nga taday ta? Diyak mo Hindi pa'y matabirbirukan na ka. Tada ka no ibagana. Adda ka no ipakita na. Gusto nagluganak dito'y tricycle mo, Kapitan. Takayat ko man napadasan dya ibagbaga ni Marituyang. Nga da aircon ka no dito'y unag. Sana pa nang ilastog, Mari. Talaga nga ada aircon na. Manumit ngamin nga atawa na da ito'y tricycle nagadok. Nick. Di Ay, tama. Kapitan! Anda si Mardeng Avan dito'y sangok. Ako rin ka. Nimot ko arog tibing baba, driver. Na, Angkal! Hello? Inang buludam itiban mau. Ha? Ay, saan ko binulod na itangkal? Nang taktakawam ngay. Ha? Amom adakas tagtakaw, ha? Tinakaw ko ayamay. Lugan ko dahi ta. Kapitan, anya ka na Ulitin man timbagam ko arog. Tikunak, lugan ko dahi ta aban. Ginatangkaw. Anya. Di ka man mangrabak mo't. Rabrabakan ko ayamay. Aw, abit lang Dahi ito'y teresibo na eh. Ada resibo na Kukuha nang agpaiso, Kapitan. Kung nayo siguro ajak kabalan ti gumatang itivanan niya. Gapo ka di takastuyak lang. Kuha, mapalin na buludan day taban ba ka anakan. Ha? Tapay nga eh. Pagpasadak Kukuam lang arudan jay tricycle ka. Binayadak mo't. Binayada mo't iti 5 gasaw. Tinawaran pa iti 450. Kuha. Isukat ko da ito'y tricycle mo nga aglat-lati di taban mo. Tati kayat ko. Yay! Good job, Kwarong. Mayat met gayam ti planom. Ala, ituloy mo latta. Tapno saan da ka at tagibas itan dagiti kabaranggayam. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.